Sangay ta asawa. Kat sigurado nga agur-uray ang kanya. Maragsakan lakit dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsin kan kwentas. Oh, da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Naut ti sugat ko. Sino tinanggandak itibiyag ko? Sino? Agparpong ka. Amangan wagdara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asino man ang nakabasol kanyak. Awan asik iti uray asino man ang nakabasol kanyak. Agpaggadlakit di tibiyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutin ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad ti Basol. May samanen a nobela, asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Napalabas, nagpapukis ni Dinggas, ngem saan ang nagustuhan ni Dagimay. Gapo iti dayta, kasurunan ni Dinggas. Iti may sa Arabii, napanda astor ken Dinggas iti club nga ayan ni Margarita. Ket dida mo nga dagayam ijay ni angkwan. Kayat ni Astora makasarita ti balasang. Impakada na nga rod iti akin kuko iti club ani Madam Gorilla. Pinatgan nga rod ni Margarita tikid daw ni Astor ket napanda iti maysa a restaurant. Si mamaskarapay lang ni Margarita. Iso akinid daw ni Astor nga ikatan ti balasang ti maskarana ket nagtungpal daytoy. Mas daaw ni Astor tadi na namnaman nga isugayam tay balasang anasalaw da ije farm ni Francis. At addan nga gusto ni Astor ken Juana. Ket inalukoy na amakiasawa daytoy ken Juana. Ije dressing room. Impakaam mo ni Margarita tinakunan ni Astor ken Juana. Ngem inupay ni Madam Gorilla. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Ni Don Paeng ti Pilyam. Ngamin, sigurado adi kanto agparikot kan kuana. Si kalaang ti patagna. Nang runa ket lakayan. Sayang matidak kalagatad nga itad na kanyak no maasawa na ka. Madam, no ni Apo Mayor ti mga sawa kanya, siya kon ti katurayan a babae dito'y ili tayo. Wan matkidi. Baknang ni Apo Mayor, kat ingkarina nasaya at ti panagbiag ko ken kuana. Ngam kasi din ako nak. Nasaysaya at no ni Don Paeng. Ngamin, lakayon day chay. Kat sigurado, kukuam to amin na nakinabaknang na inton matay. Anya? Oh, saan kit din? Mapan kay jay syudad. Kat ijay kan ngagnaad. May mayat ti biag mo ijay. Kan may sa. Saan ka di ako nam, akayat mo ti akadal? When, madam? Oo, diyan niya pa'y lang ti sapulam kan ni Don Paeng. Pagadalon na kaday chay. Sige, madam. Panunutak anaimbag. No asino kadakwada ti mas nasaysaya at itibiyag ko. Ison, ti papana. Yamat ka na mo. Sino ti Korsonadak? Korsonadak iti niligaya.
Ngam imbaga makukamlae. Kita, korsonadak nito wato. Ngam korsonada manan. Ngam, sige lang. Tasublak ni Nicolas ay farm ni Francis. Isulangan ti sarong karak, amo. Kukuha mo nito wato. Awan bibiyang kukan ka. Kat kasanong aruda na amo. Agawid tayon. Sige, Intan. Sige, amo. Siyak nga'y amo. Saan dak ngawit sa nga kawit? Intan, tingkas. Wan, amo. Sige, kasta kayo lang. Amok namin. Saan dak akay kaya? Saan ka pa'y kaya man nakaturog, Dagimay? Inururay na kami kadi ang nagkapoy di club. Di kagdanag. Saan nakatimal talyaw di stage? Saan ko abinuya dagiti agsalsala ang babae? Talaga amayat itimplam iti kape, Dagimay. Mayat pa iti pudot na. Hagsao ka Bueno, talaga ka di adi nakasarita, gapo iti panagpapukis ko. Di ka agdanag. Agtubong tumot lang da ito agraman ti barbas ko. O sige, ingkan ituloy ti maturog, tay busak pa ito'y kapek, katin nagtumatan maturog. Kasuro ni Dagimay ti panagpapukis ko. Iswadi na kasasaw. Hangam sa nabali. Ano sa kun? Oray di na kasasao. Naimbag nga agsapam, Dagimay. Umayak man nagkape. Nagyamanak. Tauray di nakasasao. Kat itimplaan naklata iti kape. Dagimay. Mabaling ka diya kasarita, nak. Mayat. Amom, Dagimay. Sana ka nakaturo ganang pampanunot kan ka. Ngamin, di na kaya tagasarita. Mala, ina ko na di paraangan. Tamok ang masuron ka kanyak. Urayak ti isisingising ti init. Kabayatan ng igupak to'y kape at inimplam. Agyaman na kiti kape, Dagimay. Dagimay. Ay, nanaagno. Talaga ka di adi mo kaya't akasao ni Dingkas? Uwan nanaagno. Masursurunak namin nga. Tanag papukis? Kan nagibarbas? Ay, saan ka di akaguram idi talampong kan barbasan? Uwan nanaagno. Kasla ngamin, kaya-kayat ko nga lampong kan barbasan ni Dinggas. Anya? Oh, at to'y tigatas mo, Ligaya. Agyamanak nga na pipay. Ngam saanan anas kan nga itimplaan dak itigatas. Takabaalak mo ti agtimpla. Isupay nga aramiden nyo. Manumot lati ag timplay. Agyamanak nana. Nana, makapangpanganak iti kakaruyon anyog. Wen, bayam ta inak agpapuros ijay farm. Saanan nana? Siya klaangan timapan. Sika? Wan nana. Kan tapno agpag na pag naakmat. Sigurado ka, Ligaya? Wan nana pipay. Imbagam ko ma, tanagkuyog kayo laangan kin ni Francis. Ita lang amin ang makaramramanak iti kakaruyon anyog, nana. Malangarod, inumam tagatas mo,
taing kapay agar musar. Sakto ti makaamukin ni Franco no makareen. Wan, nana. Kastoy ti kayat ko. Agpag na ako kastoy nga agsapa. Mapanak iti kanyugan. Kat agpapurusak kadag iti trabahador iti kakaroyan anyog. Ha? Ni Margarita? Isu dayta. Oh, ligaya. Si kagayam dayta? Wan Margarita. Kumusta kan? Kastoy, naragsakak iti biyag ko. Margarita, talaga ka di adi mo kaya ti agikat iti club? Awan bibiyang mo. Kan awan karbangam ngagdamag iti kasta kanyak. Tadi ka kapkapin ano. Margarita. Saan ang kakaskan ka? Apapakpakan laeng. Anya? Day talamang itaya iti dakulap mo ti ammo. Awan kat babain mo Anya? Dita ka man laengan. Aging gaita. Nasakit tinakam ni Margarita kanya. Awan mabalin ko. No talaga akas tatirik na na. Jak pagarupan nga umay ka dito kanyugan. Makapangpanganak ngamin iti kakaruyan anyog, Francis. Ngam sana rumbang nga imay ka dito farm. Awan mo't dakas na. Kan kayat ko ti agpag na. Maminsan, ibagam kanya, taikuyog ka. Tadi ka kat agmay-may sa magmag na. Amangan na makasalaw kay ti adik dita, kat dakas taramidan na ka. Sige, pasensyakan kanya. Ala, umay kan, tayo tulod kayo di farmhouse. Adon day tanyog kakakaruyan. Ipapas mo ti mga ni Jai. Saan? Kayat ko ti mangan itan iti kakaruyan anyog. Anya? Mala. Ay, nagrigat kat ti aginawan aya. Alan mang pisikan iti nyug ta mga nakon. Wen, mabitlan, ligaya. Dinggas, amom ka di. Nataer ka, gaputa nagpapukis ka. Kan nagibarbas ka. Kasta ka di. Nataara ka di matlang. Wan, dinggas. Noawan la kumanida gimay. Agpaaramakan ka. Anya? Nidagimay day chay. Limapas. Sige, kalalili. Ang tapay papanak. Inak ije purpurikat, tadarami da kajay. Umayak mo. Sige. Umay ka. Tapno at nakadwak ngagtrabaho. Ayabam ni Gladiola. Apay, saan ka di ang mabalin asisyak lang, dinggas? Sutil ka talaga. Mala, ang kayabanan ni Gladiola. Tayo ni ije purpurikat. Nagimay, mapan kami ije purpurikat. Ituloy umiti agdalo si Jay. Nasamak namin ni Jayan. Kadwag da kalalili kan Gladiola. O sige, ingkamin. Oh, dagimay. Nakamisuot ka mat. Agimon ka kadi? Sanak nga mo, nanagno. Maditirik nam. Takadwa ni Dinggas da kalalili kan Gladiola. Apay nga iso dapay lang ti kakadwa ni Dinggas. Apay, amuda ay mati agiroot nanagno. Kat amuda Jela kinikinit amuda. Ala saanan nga agsaksakit tinakam mo balasang ko. Ta saan na ka nga isukat ni Dinggas? No nagkukuyog daman, anapan ije purpurikat. Dayta kat gapo ta trabaho. Naskan lang nga agtrabaho da kalalili kan Gladiola. Ta masuswildoan dalakit nga road. Wan rumbang laang nanagno.
Tapno saan nga dia taag kini-kini lang tararamidin dia. Ala nga rodan balasang ko. Umay kan, tatulungan nak nga aglaba. Ado tilabaan ta ita. Sige nga Rod, nanaagno. Wan nana, nasalaw ko ni Margarita iti dalan. Nasakit lang ti panagsarsarita na kanyak. Kasta ka de. Kaya't ko ti makigayam kan kuana. Ngam, awan mabalin ko. Gaputa talaga aginura na. Ay, anya ngay nga rod balasang ko. Narigat mo't apilitom ti makigayam kan kuana. Kat di nakalangarutin kaya. Nana, Sana balay, tawan mo't dakas nga aramidom. Kan awan mo't basol mo kan kuana. wan nana. Malakit din. Kanum day tanyog analaukan iti gatas. Naimas day ta. Ni, apay asyak laang ngay, nana. Uray na kayo Ay sanang si kalatan ti mangan. Amangan nupudnot ay kunada ano mangan ka iti kanan ti aginaw. Kat agtutuglep ka. Ha? Kat no agtutuglepak. Di pa'y kat saan ako na makatrabaho. Anya? Kasta ti kunada. Balasang ko. Sa bagay, awan mo't dakas na nagtungpal kayo. Narigatan. Amangan no pudno. Bala, si kalatan ti mangan di tanyog. Taparakan ka talaga day ta. Oh, kasano? Agsubli tayo ijay nagtipunan? Wan, tawisak ni Yellow Butterfly nga agasawa kami. O sige, saan ako nasamurot ka na kayo? Na kayo lang timapan. Kunak man wadda plano magumatang iti daga ijay. Saanan? Ibabawi kon. Ado ti daga kiti sa bali a probinsya. Sa bagay, agam siya. Ada planok. Iso agumatang ak iti daga ijay. Kat ita ti panang bayad ko. Malangarod, agbiyahe tayong tumbe ka, Don Juan. Kat kasano? Mangipanta ka di ijay iti pagkwartaan? Saanon? Itanya pa'y lang agapo. Nadismaya kitin pakita ni Astor kanya. Iso asaanon. Datanto lang ang timang iwaras iti pagkwartaan. Saanan na makibiyang na Astor. Sige, nukas tati ko nam, Don Paeng. Makamu kayon. Hindi nagtipunan. Ta makamuak matan iti daduma lugar. Wen, Don Islao. Hello? Madam Aurelia, Wan, siyak nga rod. nasaya ta si kati nakasumpat. Ni Don Paing daytoy. Entun rabi, at akto di taklap. Kasta ka di, Don Paeng? Wen, isa kayat ko nga ako manita ni Yellow Butterfly. Wan, Don Paeng. Adda ditoy. Di kagdanag. Tamakasaritam to inton rabi. Sige, nasaya at no kasta. Kasta pa'y nga rod. Bye. Bye, Don Paeng. Amo, kayawat nanto mati kwarta. Ngain Karina. At dayta, napintasan ti aglawlaw. Nakadalos tayon. Dinggas, apay ang nagpaaramid pa'y lang ni Amo iti happy house dito purpurikat. Kat adala nga ro din happy house iti ron-rono. Nalipatam ka din. Pinagsapol na kayo ide kadag iti nagagano sa babae. Aywan kayam. Isuda ko matiagyan dito Tapno ada abal-balay dagiti babak na nga umay agbakasyon dito Naibaglakit din, tasan kami ang nagsapol. Kaasi dalaang nubilang. Ngamsan nga patinggan niya amo. Ipamuspusan na lata ti amin. Amangan no agpasapol iti sabali a lugar. Amin.
Kastati na kuna na idi kanyak. Naskan na matuloy kano, ti plano na. Anya, yellow butterfly. Sumurot ka kanya, kiti pa nagsublik iti syudad. Kwa, Don Paing. Asawaan ka. Ket, nanamay ti biyag mo iti sidong ko. Mabalin ka di a panunutag pa'y anaimbag. Sige. Panunuto man na imbag. Ket iti pa nagsublik iti syudad. Sabay na kumata sumurot kanto kanya. Don Paing. Ngam, kaya't ka kumuyog ka kanyak intong nila. Tatangamin katangag dito'y adaga. Daga? Para kan ka. Wen, katangag tayo dya adaga. Para kan ka. Sumurot nga ta ni Margarita ken ni Don Paeng. Gagayem, di uliwaya na denggen ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Ributazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.